Malešnet vesti. Novije izbori SDSM-vo trojkata go favorizira istokot, dodeka VMRO DPMN i kandidatite od ovoj region gi smesti na sredina. Imeno od petmina kandidati so poteklo od istočnije od region koji se nalistata na socijaldemokratski od Sojus, site se smesteni među prvite 9. I to, a počnuvajte od visokata vtora pozicija na koja je hirurgo Talen Georgijev, tretata kada je internist od Jagoda Šahpaska, pettata so Mile Andonov, šestata so Mira Stojčevska i devettata na koja je specijalist po školska medicina Danica Rambabova. VMRO DPMN je za verni od istok rezervira 8 potencijalni pratenički mesta, nosite vo srednji od ili dolni od del na listata. Spisokot na kandidati od istok od počnuva od pettata pozicija od kada nadolu voniza se naredeni Nikola Micevski od Štip, Magdalena Manaskova od Vinica, Emil Dimitrijev od Probištip i Trajčo Dimkov od Štip. Na 11. pozicija je Ivan Ivanov od Kočani, 15. je Milka Hristova od Delčevo, 16. Mile Pačemski od Berovo i 20. Snežana Saneva od Štip. Na ostanatite listi istokot ke go predstavuvaat Goran Angelov Gajda koja je prvna listata na dostoinstvo i Ilija Nikolovski od Delčevo koji se javuva kako nositelj na listata na Alijansata za pozitivna Makedonija.